Ukristo anda wakari kindaruma. Kindaruma kiambele naona arenge wiki kindaruma kiambele damu. Kera gusiga antu bwatie damu. Dole disadvantage ndo bwatie damu. Mama cha na rakorosi estima. Bono nande ngire uri abantu babese abantu bamendaba gusimungira bobe. Nande tindi kasiketi abarayi. Mwachorete. Oburayi buburete gusi n'oburayi bw'abana inchi bakora oversight n'oburayi bw'abantu bakubwati ekerestima yasirire kenyoro kia moweko west mugirango ekerestima yasirire nyatieko ekerestima yasirire keroka ngobwana te ku report mbona murayi ni mubwete ku report bono estimeye eserikali ekanaje ngari kindaruma nkanyoranga egento twende kuligi twende kulinga kisore ego take over from estimate is very expensive bantu bange bari konyora stima but bono wikire chingaki bono yebwe ndetenga ekere stima one for example twabekira oburayi tokobotie yabantu batende Kenya Power onye stima ya sira nyabaterere seitu estimate koigurenga njabu tokitoso no murando butokitoso mundu kubutoro mute epati kabembe kwa makonyoranga abantu ni right yabakonyora estimate kwa makonyoranga mundu uri Kenya Power agatabanga ngabona kango gaye gusene chibesa manyigucha iyo ni upusi ya hali ya juu abona bwa abantu babonende ko butwemeremo akekora to guche bintu nebyo abantu mbachandegete mono na estimeyo okonyora estime esito umutinyo mugimo n'abantu mbabo toko mushara bakuri bado yobo mwenu asenge njare mu muromo abo soro asenge njare mu muromo abo mu muromo abo muweka no muchumbe fulani usemu muromo abe ngoko usemu usoro yo mwabasoro ista teba no mu muromo asenge njare usemu muromo amogo okonyora gusene nga asenge njare mu muromo amogo ngabona asenge njoma wanero tenete chipara stato nkinjara nkorere kare kiokora awa ndio watu hata wakiwa ndugu yangu bakwenda kurugabo ndio tunyora abantu bakorere gasi abana inchi erega